فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
Tunggu, debitnya. Coba. Bawa dua-dua kan? Ayo. Ayat dia. Kita begitu aja gede ya. Wah ya. Surah apa ya? Surah Al-Baqarah ayat 22. Ayat 22. Wa yas'aluhu. Inat piu sampai lah. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط قل هو